Assalomu alaykum. Hamjironi aziz hamvatanam. Eid Qurbon muborak shovat. Bahamaton. Mana mehmonimo уже tayyor shudek mana. Hosilam dorat. Mana dutdagi stakanda daimjim mehmonimiz mana adashadini. Yanguri Krasnaya Roza da Tojikiston shohonashidagi da Tojikiston mandirvordi garsam همین mehmon با خیلی سورتا هستم آیا شنونده میشود این توبک تیاری شده است سلخانه شو بریده چکولش رزمیری همین تیار کرده میشنونیم دیم سال حاصل میگیریم نغز نگاه کنیم تا بالا رفته اولنگ رفته به معلوم حاصل میگیریم اینجا دورو شپیدیم دینم انا دورو رنگش Burada rang şuraya yüreğime doğru şekilde İndiyem doğru şekilde yine keseli şekilde geldiğinde beni holo tayyor aslında. Selamat olsun, sarbalan olsun.